Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kakan hon jong kinong thokot khasi ya kabalatep kum ka khasi Authors Society ni ka KAS haka khan reu trek menta ubnai nailor kalapan kot no ya ka jing rakhe jong ka jing dap chispa anyup sansnam ka jingwan ka thokatar hari lom khasi jantia ya ka ni ka jelang la pelong ha seminar hor jong ka skol ba North Eastern Hill University Shillong haka ba menteri sarkar bakhmi ya katnat Arts and Culture jong ka sarkar jela ku ba Roni V Lingdo ulolong ku kongsan haka ni ka singkot jong ka ni ka jing rakhe la pelong ro ya ka seminar ni ka lempung ya tai halor ka mat phang usunyang ka seng khasi sya ka literature khasi haka bala yo jing kren no babu kular khongjiram bat ka waipat ka phang pedeng ka dei halor ka ktien khasi haki school puli ya ka ni ka jelang haka ni ka singila penya do president ka khasi Authors Society u Dr. DRL Nonglai ka jing penlong no ya ka mail jugi elective nak shwa ban pensul thu hamni ba ka Department of Arts and Culture Kamdon Bentai bat kene Henry Kumu Minister Kulari Pi langan sashim ya kene kabanta banekren bat Minister BDP ya kuliah putih batangkat bat khasi Authors Society mengide bat penbek ya kene bat pej bakhtien chungi kanumdai ka ba mo ladam smomon ban kuliah nai kuliah na smomon ban kuliah Henry Kumma ka khasi Authors Society kadon ka jingtrang ban penne ban pensa aktin lajo Mereka bakal sang dari haki cakap kuliah jongi, haki sekolah, haki college jongi, ban pelong ektin jongi, kaba ngidi ban tip, ngidi ban nak. Magi kenma muncul dengan sekolah te, sekolah tenat bahakam tame, dari ke subjek khasi nomor bon ke jingi tu khana jongi nongtho, sekolah tenat hadu mentar orang yang kenma uit, ikitu ki jeng kuliah, haki sekolah punya kuliah daka subjek khasi, marni ngeli khasi section muncul, tu bon di berbor daka khasi. Di Kumu Minister Masmula dia kata lengkap bat ke khasi Authors Society. Ini keren ya kini berkesorkan kamtam berminister beripej ya kuliah putih badai berpenbej ya kini bang nangni syakmat komod kamdesu bandai kemau elective kini belum compulsory ladar ni kuat berpendek besar ya kaktin jungi.